Amashusho akomeye. Irani ishyingura abanyeshuri Amerika yishe. Niko ibashinja. Abajijwe niba yarazanwe mu ntambara ashyutswe na Israel, umva uko yasubije. No, I might have forced their hand. Ahubwo nakabaye naroheje Israel ngo ize muri iyi ntambara. Urabona twari turi mu biganiro n'ababazwa ababasazi. Cyari igitekerezo cyanjye ko bazaturasa mbere. Bari bubikore iyo tutabikora mbere ngo tubatange. Nabyiyumvagamo. Dufite abantu bakomeye kandi bazi kuganira kandi bakagira ku ntego yabyo. Turabafite bakoze ibi bintu bikomeye kandi bakabikora mu gihe cy'imyaka myinshi mu mateka. Ariko ngendeye ku kuntu ibiganiro byagendaga narabibonaga bari buzaturase. Ntabwo nari bubyemere rero, ahubwo nakabaye narahatirije Israel ngo turase nk'abafata ikiganza. Israel yari yiteguye kandi natwe twari twiteguye, ndetse twakoze ikintu gifite imbaraga. Perezida Donald Trump abazwa uko yinjiye mu ntambara ndetse na Irani. Mu mashusho isi itari kwirengagiza kureba uyu munsi harimo aya. Muri mayiro ibihumbi mu majyepfo ya Irani, ntabwo ari imyobo gusa iri mu butaka, ni imva zacukuwe zicukuriwe abana bagera ku 165. Ni nyuma y'uko ikigo cy'ishuri cyisanze mu muriro w'ikuzimu, ibisasu by'intambara bigisenyera kubamara. Uyu munsi bisa naho isi igeze mu bihe yahoze itinya kuva kera hose. Iyi ntambara izatwishyuza byinshi. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu itariki 28 z'ukwa kabiri, ikigo cy'abana b'abakobwa cyitwa Shajaleh Bey Girls School giherereye i Minabo cyararashwe. Wari umunsi wa mbere w'icyumweru cy'ishuri. Abarenga 180 biganje abakobwa bafite imyaka 7 kugeza kuri 12 barishwe ubwo igisenge cyabagwiraga. Abarimo abatabazi bamaze iminsi bavanaho byinshi mu byari byahindutse ibara ry'iroza, nk'ibikapu by'abana bato byo mu mugongo, amakaye yuzuye amaraso mu matongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bo bavuga ko bashakaga kurasa ikigo cya gisirikare cya Iran cya IRGC aho kurasa ikigo cy'ishuri, ariko igenzura ryakozwe na bamwe barimo Al Jazeera bavuga ko iki kigo rwose cyarashwe. Tugiye kure ku mpamvu byakozwe, ibyavuyemo ni ibi turi kureba mu mashusho. Icyobo, ibyobo kandi bishushanyije mu buryo bwa kare, bitegereje abana b'abakobwa batigeze batanga basubira iwabo mu rugo bagiye ku ishuri. Uyu munsi tuvugana iyi ntambara yamaze kurema ikimeze nk'icyobo gikomeye mu kirere, kandi ibi uko byagenda kose buri muntu wese uri ku isi araza kubyishyura. Uramutse usuye urubuga Flight Radar ushobora kubona ikintu kidasanzwe. Icyobo kinini cya rutura ahataraburaga ingendo z'indege zicicikanamo mu kirere. Ubu tuvugana ibihugu byinshi byafunze ikirere cyabyo. Ingendo z'indege zahagaze. Abarimo abakerarugendo baheze mu burasirazuba bwo hagati. Amatike y'indege yabaye ikibuno umwe kuko arahenze cyane. Bari kunyura inzira ndende, inzira zitwara amazutu nyinshi. None ninde uraza kwishyura ibi bintu? Iki cyobo kandi cyagaragaye no mu nyanja. Bigaragarira amaso, haragaragara ko habayeho icyuho muri hamwe mu hantu hanyuraga amavuta menshi. 20% by'amavuta binyura mu muhora wa Hormuz. Ariko kandi nuko bimeze ku ifumbire ingana na 34% yahanyuzwaga. Hanyuzwaga kandi imiti ndetse n'ibikoresho by'ubuvuzi ndetse n'ibirimo metanol. Irani ntabwo yafunze gusa iyi nzira, ivuga ko izarasa buri kato kose kazagerageza kunyura muri aha hantu. Ibiciro bya gaze n'amavuta byazamutse, kandi twitegure kubona ibirenzeho mu gihe ibi bintu bigihari. Akagunguru ka peteroli kagomba kuba karagira ku madolari 120 bwa mbere mu myaka myinshi ishize. Ariko buriya ikibazo gikomeye cyo kwibaza ni ese bizamara igihe kingana iki? Ubwo Trump avuga, igisirikare cya Amerika cyari cyiteze ko intambara izatwara ibyumweru 4 kuri 5, gusa nawe agombe kuba yacitse intege. Uko byagenda kose igihe bizadutwara cyose nta ribi. Uwo ni Donald Trump. Ibi hari igihe twakisanga inkuru ibaye nk'iya Ukraine,
intambara imaze imyaka ikaba imaze indi myaka myinshi. Igikombe cy'isi twibuke mu mupira w'amaguru kiragura amezi 4 gusa. Ese Irani izemererwa gukina? Wibuke Trump avuga ati turi gukora ibi byose tutagamije nonaha, turi kubikorera ahazaza. Ibi impamvu turi kubireba nuko ibiri kubera mu muhora wa Hormuz biraza kugera no ku muryango wawe. Ubu tuvugana ibiciro by'ibicanwa byamaze kuzamuka 10%. Kwibi bicanwa n'amavuta biraza kuzamuka, biraza gutuma buri umwe muri twese ahaisha amafaranga menshi. Turaza kubona ifaranga rigwa hasi. Ibihugu by'ibituranyi mwakariya gace ka Irani biri kugabwaho umuriro bidasubirwaho. Ni nko gukubita ifu cyangwa se gukubita ikintu mu ifu, uko biri kose biragutarukira. Abantu mu majyepfo ya Irani bari guhunga babarirwa mu bihumbi. Dusa n'abari kubona ihangayika ry'ikiremwa muntu, abaharanira uburenganzira bwacyo bahoraga baririmba. Turacyari mu ntangiriro y'intambara ishobora guhindura amateka tuzabwira abana bacu. Mumbwire, mwatangiye kubona ingaruka zayo mu bihugu byanyu? Uko biri kose niko bimeze, kuko niyo ibiciro bya bitaratangira kuzamuka. Uri kubona ukuntu inkuru ya Irani iri hose ku mateleviziyo hose cyangwa se ahantu hose uciye. Ndakomeza ngiye mbahereza amakuru. Mbere yuko twumva inkuru ya Makenga Sultan mwene M23, mubanze mukora aka kantu, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange mbagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Iyi ni Télé Montagne Rwandaise, nitwa Ismael mugisha. Ibyo birihutirwa, subscribe. General Makenga biravuga ko yongeye kugaragara mu ruhame. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFC M23 ARC, General Sultan Makenga yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'iminsi havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Ku wa mbere tariki ya 2 Werurwe nibwo Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo giherereye muri teritwari ya Rucuru, ubwo yari yitabiriye umuhango wo gusoza amahugurwa y'abasirikare cyangwa se ku basirikare bo mu mutwe udasanzwe 1518 AFC M23 yungutse. General Makenga mu ijambo yahavugiye yagaragaje impungenge z'ibitero bya drone ingabo za leta ya Kongo Kinshasa zikomeza kugaba mu duce dutuwe n'abaturage benshi ku buryo abenshi babitakariza mu buzima. Uyu musirikare mu butumwa yahaye bari abakomando yabasabye gusanga nta gukererwa bagenzi babo bari ku mirongo y'urugamba itandukanye mu rwego rwo gukomeza ubutumwa bwo kubohora no kurinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ingabo za FARDC ni ingabo zirangwa n'imigirire mibi itandukanye kandi niyo turwanya. Yemwe n'umuyobozi wayo Tshisekedi ubwe yavuze ko ingabo ze ari iz'abasabirizi. Ibyo byerekana ko ari we musabirizi mukuru, sibyo? Mwanze kuguma mu ngabo z'abasabirizi, muhitamo kwihuza n'ingabo zigamije kwishyira ukizana mu rwego rwo kubohora igihugu cyanyu, abavandimwe banyu ndetse n'abanyekongo bose. Yakomeje agira ati ndababwiye nti guhera uyu munsi tariki ya 2 Werurwe muri abasirikare ba ARC mwarangije amahugurwa yanyu, ubu mushobora kwambara ingofero zanyu. General Makenga yari yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe kigira ku byumweru havugwa ibihuha bitandukanye ku buzima bwe. Ni nyuma y'igitero cya drone ingabo za leta za RDC cyangwa se za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye mu gace ka Rubaya ku wa 24 Gashyantare, hakikirwamo abasirikare ba AFC M23 barimo Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cy'uriya mutwe. Nyuma y'ikiriya gitero hakwirakwiye inkuru z'uko na Makenga nawe yaba yishwe, mu gihe izindi zavugaga ko yaba yakomeretse bikomeye. Mwifuza kumpa ibitekerezo ku nsabigi nagukora mu buryo bw'ibanga. Nomero ya WhatsApp ngiyo 0782621130 ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com.
mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimye ko mugumye gukurikira Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro mwagikunze, mumanuke munsi y'video mwandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndusho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro mwareba birenga 500. Mwibuke mubirebe, mwibuke kandi mukore subscribe. Birihutirwa.